Jang Muhammad Fahruji nikahkeun anak teges kaula anak anjing kae anak teges kaula lihat kaula ya Rabbana. Sarang Bapak sahaya teh? Bapak Otek Suganda. Oh, Bapak Otek Suganda. Di dia teh nuju aya acara naon ya teh? Pernikahan. Oh, pernikahan putra saha? Bapak Nana Mangnap Dini. Izin konten ya, Bapak Soibul. Soibul Bet. Wios di video Kang di YouTube Wios. Nah, Wios. Oh, mohon. Alhamdulillah. Atur nuhun kana izinna ya, Pak Soibul. Pak Kori Wilujeng Tepang Pak Kori tipe di mana? Oh, tipe di sana. Sarang Bapak Abdul Aziz napangkeun nya Bapak Abdul Aziz Kori di Kecamatan Sodomilir Kabupaten Tasikmalaya. Untuk MC. Mana MC? MC. Oh, yo MC. Di Garut. Bapak MC yo di Garut. Di Garut Wilujeng Tepang Bapak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam sekarang ini di pernikahan Kang Napudin. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang berada di acara pernikahan ya Bapak Napudin ya di Kampung Cibogo, Desa Muncang, Kecamatan Sodomilir, Kabupaten Tasikmalaya. Dan saat ini sedang menunggu kedatangan pengantin pria ya dari daerah Salawu katanya ya. Detik-detik menunggu. Silahkan tonton dan saksikan beginilah suasananya di Kampung Cibogo ya. Terlihat sangat indah, pesawahannya sangat luas ya, ada saung juga, anak-anak bermain di sana. Yuk tonton terus sahabat, let's go. Jadi kawan. Kapan bulan diwujudkan anakmu? Yang setengah lawang. Alhamdulillah sahabat, calon pengantin prianya sudah datang. Wilujeng Tepang. Izin konten yuk. Yes, mangga. Yuk. Di kecamatan paling mana? Di kecamatan mana? Salawu. Oh, Salawu. Alhamdulillahnya di kecamatan Salawu Parantos Dugi. Sabaraha jam di jalan? Ayah 2 jam. Ayah 2 jam tadi jalan. Sekitarnya. Mohonlah. Wilujeng Sumping di Kampung Cibogo. Aduh, Dedek. Nyanak naon, Dedek?
بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل مرحبا بحضوركم أهلا وسهلا بكم أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع مرحبا بحضوركم مرحبا بكم الكرام. Mugia salamna terlimpah curahkeun ka panutan urang sadayana buktosna habibana wa nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simkuring dangat ayeuna kapeto janten panata calagara ngawakilan keluarga besar calon panganten istri ti payun ngahaturkeun wilujeng sumping wilujeng tepang wilujeng rawuh ka Bapak Ibu samudayana rombongan utami ti keluarga Jembar calon panganten pamaget nanging hapunten Bapak kali Ibu di dieu ieu calon panganten pamaget anu dina dinten ayeuna baris nyedahuk ngajatuh kerami ka calon panganten istri. Sebelas persiapan sambil ngantos ieu cacanakan bahasa dan sumangga mapan kehormatan ka Bapak Wali kersana Bapak Napudin kanggo nyalikan kursi di tempat prosesi akad pernikahan oge kanggo calon panganten pamaget kersana Bapak Warnoto oge saksi di calon panganten istri Bapak Wawana oge samangga jasa kalikan kursi kanggo pelaksanaan kita akan menyambut kehadiran dari sang calon mempelai wanita Dini Anggrani yang sebentar lagi akan hadir untuk pelaksanaan prosesi akad pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi aqalla nikah wa nazaba ilaihi wa harrama sifah wa wa'ada alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Puji wa syukur moga urang sami-sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Allah nakirkeun ka urang sadayana dina enjing-enjing ieu menuju siang tiasa dimungkulung bersilaturahmi dengan mereka yang seni akan berpikirkan kedua hamba insyaallah anu sakedap deui bade ngalaksanakeun syariat Islam sejangan gunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ala. Bapak Wali, para tamu undangan sami hadir maksudnya di acara disyukuri dihormat izinkan disyukuri selaku petugas kantor urusan agama Kecamatan Sodong Hilir untuk waktu sakedap menunjukkan heula data-data parantos katampi calon pengantin pamegar sekali disaderek Muhammad Fahruzi sesuai saran KTP surat-surat penting sanesna patanggal lahir di Bandung leres 1898 salajengna kanggo mas kawin dia tercatat perhiasan emas agengna 10 gram leres maka dikapayunkeun mas kawin. Salajengna calon pengantin istri jenengan Dini Anggraini leres neng patanggal lahir di Tasikmalaya 1899 salajengna kanggo wali alhamdulillah kuramana ku anjeun kersana Bapak Napudin ligi di Kampung Cibogo Desa Muncang Kecamatan Sodong Hilir. Salajengna priyayi kaulingan kanggo saksi di pihak calon pengantin istri saksi di pihak calon pengantin istri kersana pangarsa Al-Ustaz Abdul Karom alhamdulillah parantos hadir. Saksi di pihak calon pengantin pameket kersana Bapak Warnoto alhamdulillah sudah hadir. Alhamdulillah pemeriksaan telah selesai. Daya hambatan cara administrasi kanggo berlangsungna acara ijab kabul. Selanjutnya maka sadaya ngalaksanakeun ijab kabul acara pokok maka Bapak Wali urang cobi heula tata cara ijab kabulna. Bapak Wali dina wakosna bade disarengan bade nyalira bade disarengan pembeutkeun kasimpuri niatan we dina manah bilillah ayeuna Bapak Wali jabana nikahkeun tuang putra Dini Anggraini. Selanjutnya maka dan Muhammad Fahruji dicobi heula nampi redaksi nu parantos diapalkeun tarima abdi nikah Nanti abdi nikah Dini Anggraini binti Napudin pelayan mas kawin kuma 10 gram dibayar semua. Itisol pokoknya biasa wae abdi nikah begitu kontan Bapak Wali nanti diakhiri dibayar kontan langsung wallet lumes harus kontan terbesar nanti abdi nikah. Segala sakit produksi bahasanya mudah-mudahan dina waktosna Allah maparing kalancaran ka urang sadaya. Salajengna mangga urang sami kupikeun heula regepkeun heula khutbah nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد رفع مجده ورسول أنجز وعده والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم. Bapak Wali langsung Wali Mustafa sareng tuang putra sasalana. Mangga urang istighfar heula teraskeun kana syahadat sarengan Bapak Wali panganten pameukeut saksi dua. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi innahu huwat tawwabur rahim. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jang Muhammad Fahruzi Jang Muhammad Fahruzi nikahkeun anak teges kaula. nikahkeun anak anjeun kaula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jang Muhammad Fahruzi Jang Muhammad Fahruzi nikahkeun Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jang Muhammad Fahruzi Jang Muhammad Fahruzi nikahkeun anak teges kaula. anak anjeun anak tegas kaula. Tegas kaula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jang Muhammad Fahruzi nikahkeun anak teges kaula. jenengan Dini anggraeni ka anjeun kalayan nganggo mas kawin perhiasan emas 10 gram dibayar kontan. Nampi abdi nikah Dini anggraeni binti Bapak Napudin kalayan mas kawin emas 10 gram dibayar kontan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
barakallahu laka wa baraka alika wa jama'a bainakuma bi khair, barakallahu laka wa baraka alika wa jama'a bainakuma bi khair, barakallahu laka wa baraka alika wa jama'a bainakuma bi khair. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.